Hey yo guys, what's good? It's your boy Lex. It's your boy Slick Vic. Кто сказал, что говорит? Мне нельзя говорить, что ли? Bro, just posing like that. Yeah. Go Hey yo back guys, again with a brand new reaction. What's up, bro? You gonna leave me hang? You gonna leave me hang, bro? Hey yo, bro. Hey, let's go, bro. Okay, so today we're doing a reaction to a song called D.O.P. Dop. by an artist called Yenlik. 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 Yenlik, yes. Before Get straight to it. Bro. Straight to it. Subscribe, like, read in the comment section. Yeah, let's watch the video. It's shit. Ну да, хорошо, подписывайтесь, like, share, comment. No, it's always, you know the drill. Короче, от души. Если, мы очень ценим это, ребята. Короче, поставьте лайк, напишите в комментарии, все. Это очень, серьезно. Может быть, сейчас как шутка выглядит, но ваша поддержка очень важна для нашего канала. Да, Алекс? В любом случае. Это да. Ну, давай начнем. Может, вам тоже прислали уведомление? Тогда не стоит долго ждать. Заберите бонус до 140 тысяч тенге по ссылке, закреплено в комментарии. Может оплатить любой выигрыш. So yeah, let's go. Mama endi kunca ko'rishig'at ya. Üstün o'nglar etiladi, üstün o'ng'alab. Dalada жүреді балың do'malab ya, do'malab ya, do'malab. O'tgan kunde ko'rdim ko'reringді, endi alып тауыспасын саған берерімді. Ey, өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұл да бір заң. Дәптерден сырты ойылған, суретті тауып алған кезде сұрақ келді ойыма. Айтшы бұл көңіл ояна ала ма? Кезінде бастан бастап сау адамдар аурудың сөзімен сөйлеген сын алмайтын сан түрлі суретті түген деген лайксыз, өзіне лайксыз істерді істемей ондай жерден сен кел. Егер сенбесе сен сендір, өзіңмен өзің бірге бір. Егер болмасаң бәрібір басынан баста. Мама енді күнде гүл шығады я. Үстің оңнан еттіледі, үстің оңалап. Далада жүреді балың до'малап. Bro, не! До'малап. Өткен күнде көрдің көреріңді, енді алып тауыспасын саған берерімді. Ей, өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұл да бір заң. Уысың толмас, оны қысып ұстап алсам, дұрысы солмасын башыңға шығар адам болмасам. Енді допты домалатып келем ойларым мынау, үйде домалатып сала берем болса да сынау. Менен қалсын бүкіл айласы, болам сабырдың мен үлкен айнасы. Дұрысы солмасын башыңға шығар адам болмасам. Енді допты домалатып келем ойларым мынау, үйде домалатып сала берем болса да сынау. Менен қалсын бүкіл айласы, болам сабырдың мен үлкен айнасы. Chill, wait. Bro, just Окей. At least... Не, давай я скажу. Песня... Подожди! Ты всегда скажешь, бро. Вот, смотри. У меня нет шанс. Никогда. Ну, потому что, вот видишь, что ты делаешь? Давай, говори. Вот смотри, песня всего лишь 2 минуты. Ребята, мы можем просто вот 2 минуты до конца трек слушать, и потом заново сделать, и теперь можно паузу сделать и посмотреть. Делать по кайфу. Не, я имею в виду, дело в том, что песня только всего лишь 2 минуты, это недолго. И сейчас мне хочется что-то сказать про поводу самому видео. Что там? Что ты думаешь? Вот. И тогда вот так, смотри.
Mama endi kunja ko'shigat ya Üstün oңнар ettiledi, üstün oңalar Dalada жүреді Братан, ты слышал, как она зашла? Сразу. Мама. Yeah, you see that shit, that shit. Yeah. I think she's my favorite Kazakhstan female rapper. Мой любимый Казахстан. Я тебе скажу, братан, ты знаешь? Потому что Ты я знаешь? тоже другой песни. Братан, я тебе скажу одну вещь. Female rappers, их вообще не надо недооценивать. Like, you're not supposed to underrate them. No, who's underrating them? I'm listening, but In general, I'm just saying. Like, because there's this thing of like, nah, that's a female rapper, bro. They're like, bro, only- there's so many. I know, amazing bro. female I know what I'm talking about. Bro, you know Doja Cat? Obviously, you know Doja Cat. Yeah, it's a normal question. Yeah, I know. You're laughing because she makes usually that kind of song. Do you know that she raps better than most of these weird rappers out there? Did you hear her rapping before? That's Bro, what I'm she's on a trying. That's what whole- I'm trying to say. Bro. That's what I'm trying to say. Like most female rappers, bro, they are even doper than male rappers. Most of the times. Most of the rappers in the game. It's hard to compare. Nah, you can say that It's shit. hard to compare. Nah, I you can won't say say that shit. that. You can say I that shit. will just say that. You can tell me. You can tell me. You can tell me. You can tell me. Let me Nicki, speak, bro. bro. You can Let me tell me speak. Nicki. You can tell me Nicki Minaj. You can tell me. Okay, compare Nicki with Summer. Wait. I'm listening. Nicki with Summer. Okay, I'm listening. You can tell me you Island Boys. You can compare Island. Bro, Island Boys is on a whole nother level. You can compare Island Boys and Nicki Minaj. Bro, You see? Why Island Boys? Because that's what I'm trying. Why- That's a good example. I'm trying to say most female rappers they can even rap better than most male rappers, like Because there's too like many- Nicki Minaj Oh, but and there's too many- Island Boys. Because there's too many male rappers. That's what you're trying to say. There's Yes, so many male rappers, that and is some true. of them they mumble They mumble too much. to an extent that even a female rapper can be better than them. I've never heard a mumble female rapper before. Exactly. That makes sense. Exactly. Because they have to try extra hard. Exactly. It's true, man. Some real Okay. shit. Nigga spitting game, man. This nigga spitting game. Mama endi kunja ko'shigat ya Üstün oңнар ettiledi, üstün oңalar Dalada жүреді балың домалап ya Домалап ya, домалап Өткен күнде көрдің көреріңді Енді алып тауыспасын саған берерімді Ей, өтпелі ғой алға қарап тұрсаң Өкпелі болуда бұл да бір заң Дәптерден сырты ойылған Суретті тауып алған кезде сұрақ келді ойыма Айтшы бұл көңіл ояна ала ма кезінде басынан бастап Сау адамдар аурудың сөзімен сөйлеген саналмайтын сан түрлі суретті түген деген лайықсыз Өзіне лайықсыз істер істемей ондай жерден сен кел Егер сенбесең сен сендір өзіңмен өзің бірге бір Егер болмасаң бәрібір басынан баста Мама енді күнде гүл шығат я Үстің оңнар етіледі үстің оңалар Далада жүреді балың домалап я Something like Я yeah. хочу, мама, я уже устал Ну, в типа этой обычной суета. жизни. Я хочу зарабатывать и быть самый популярный Ну, обычно. рэпер. Да. Ну, может быть, что такое. Окей, guys. Было очень интересно, но есть очень много чего, которые можно обсуждать. Ну, я нравится темп этой песни. Это очень круто, как они это сделали. Даже это очень, бюджетный клип. Да, ну. Это очень круто, как они сделали. Даже как они показывали, и она в комнате writing her shit. Стоп. Yeah. What's up, bro? Bro, what? Nothing. Come on, bro. Okay, guys, we already got to the end of the music video. Мы уже слышали трек, и еще теперь заново. Мы уже дошли до конца до трека. Если есть трек, который вы хотите, чтобы мы снимали реакции, Пожалуйста, в напишите комментарии. в комментарии. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Follow us on Instagram, all that good stuff. Instagram. TikTok. Ну, короче, ссылки в описании будут. Да, все будут в описании, ребят. So, yeah. Но напишите тоже другие песни про Йенлик. Йенлик, она очень крутая на самом деле. Она очень крутая. Ну, честно говорю. Не, я
Ничего плохо про Егу. Первое впечатление это уже золото. Да. Хорошо. Ну, может быть, следующая песня не будешь говорить о говно. Ну, это классно, да? Это офигенно. Не, я откровенно говорю, суд реакция. Я шучу. Это шутка, брат. Я ничего не сказал. Окей. Все, ребята, спасибо вам. Мы веселые, как вы. See you in the next video.